kubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong hikai ad hoc henne kasngi kilaya kendui Menteri Rangba Kajala Konrad ke sangma penpau sya uya kijing kibaki ya kendu. Habaya keren bat kilat pathai kubor hadin kajing ya kendu nakalyang ubak kenet syadap ulaya thu baman kijing dawa kisukut betang hakapor bayakhi. Ula ong ru bana kalyang kajongki ha kini kikhinet banai beladem kila penlong ya kijing yakhi hamadan malki hendrei da kajing wan shop jong ka klam covid khat khandai kam shimla urlong satya. Haka jing akan du yu Menteri Rangba ulas ngap ikimat jing dawa jong kinong hikai bad ula pentebru syaki ban nakal yang kajong u unhak ban penbet bad ban pet ya kajing don kapisa nakal yang kinong hikai kikermen ba Menteri Rangba unpen urlong ya kajing dawa kajong ki kumba fitip imo kajing diman jomi marba kini ki school kamtan kini ki adop kini ki bala rimba kini ki all existing ki bala cross ya ka artisan senam senam ke ngila da ong no ba ngila dawa ya ka deficit system lasem ma ngila ICI ke memorandum wat hamadan malki ha ka arpu prater agos arhajar kat kendai ya kan saju itu memorandum ngila ai amai ila kular ha to kapor in sakat yang ni po Desember nandrai na kadau jong kan ka first covid second covid kala pun selam no itu kan nilai ra kan nilai yo banyak keren bahan mentah sini nilai semua tenak pada keren nilai homepage ba adil bangini nang ni no inong hikai baro banyak kasih ki am yang ia tak kubur no kim kuah syuk banyo mau yang kata tak kubur sama syuon up dan nilai mentah kasih semua scam nama rakot tu yang director mentah rakot tu saya iwai officer dan education department maka ai ka bang yakran langlot down ham tu nila kerpat di khatno ayami apo Oktober dan riyong pet nadang bun kam pala 2 Oktober lakum no apo uno bambaran sakat ila om ye gitu ki officer jong iki badan ham turu semua bahan not down ban pendep no iki kam barakan apo no bambaran sakat balai ka simpor sa si benai namar ba haptek ya ka financial condition dalam kumno ka pisah ka tangka ka biang nem ban ay kata ka cingdawa mo nagtagadaw ka tumangiru ilang mandur ni bat ngej iba kani ka cingya keren kalong ka cingya keren ka basaiso bat ni snow scam hado kata ba nakaliang si amile ya kay ka ba hatam nak kata tapi siam te pa kastit berkat tu ya pun kiwai ki kategori semua dan rai mani pat ni ong hap sin kya ke ni kini namar balik kini kila cross te ya ka arpusan senem mo nak ta tahu lakum no damla ban upgrade ya ki sa ka system ro upgrade no ya ki sa ka mairu ila note down ba ki ni karena bat ni ngai scam ni ba kan selong kan ni ai ke ni ai ba ka stik bro ko wong an persang hikat pangala ban ai da kataka tada kabiang kepisan na ai da kataka deficit motor dan rela da kuno bat kambiang te sa unsa khat yang ni hau benai no bambar ni akran ni baik kedang baik kanu kapisa kadan kata kada gitu akran mana kalian jong iru ila no down ni yang ada kabiang ni kapisa dengan persang ni banle kata tan rela da kakerdo bisa patay ni saya baik kay kamabahaban le na konta